Иртән күзләрегезне ачуга, каршыгызга кофе яки чәй китереп куйларын теләсәгез, кухняда йоклагыз. Әгәр инде тәмле икенче ашлар һәм салатлар белән сыйлавын теләсәгез, безнең тапшыруны карагыз. Сәлам дуслар. Мин шатмын сезне сәламләргә безнең Ашсу бүлмәсендә ТНТ каналында тәмле көрәш тапшыру һәм бездә кунакта бүген шибәр, акыллы уңган булган Минзәлә кызы җырчы Рузилә Хайретдинова монда кулчабалар. Һәм инде синең көндәшең бүген шулай уңган булган Минзәлә егете җырчы Айгиз Әхмәтов. Монда шулай алкышларга була. Усян кулчапкан иде. Карале, көндәшлек башланды монда. Сәлам Айгиз. Тагын бер кат сәлам Рузилә. Я. Мәдәттә безгә кунакка килгәндә бигрәк тә беренче тапкыр бүләк алып килгән булалар инде. Sizde var mı andi бүләк? Әлбәттә була. Бездән, менә бездән Рузилә белән икебездән. Икегездән. Әйе, менә шундый оригиналь, тәмле көрәш дип язылган бүләк алып килдек. Каралы моны син үзең ясадыңмы әллә моны? Рузилә син ясадыңмы моны? Юк, Безнең Шаллыда ясалар. Шаллы шәһәрендә. Шалдан. Син инде Минзәлә икән булсаң, Шалда яшисең, шулай бит? Әлбәттә. Син Минзәлә кызы дисәк тә Казанда яшисең дип әйттеләр. Дөрес булса бу турыда без әле сөйләшербез. Бүләгегез өчен бик зур рәхмәт. Бу бүләк безнең әлбәттә бик истәлекле урында, менә шундый матур урында. Зурын алыр. Бик зур рәхмәт. Искиткеч шәп. Мин аңламадым ни өчен икегездән икәнен. Монысына инде бераз гына соңыннан төшенербез. Тәмле көрәшне башлыйбыз. Я, инде тапшырыбызны башлап җибәрик. Тапшыруны башлар алдыннан әйтебез ора кирәктер инде аның шартын. Аерым бер вакыт эчендә сезгә хәзер бергәләшеп, узышып, һәркем үзе өчен монда картисамны сибәделәр. Менә биргән ризыклардан нәрсәдер әзерләр кирәк. Сезне күреп торасыз, бүген табынның түрендә Сөләйман балыгы, лосось. Менә шуннан нәрсәдер әзерләр кирәк һәм берәр төрле салат. Кайсыгыз башлый, кем нәрсә әзерли? Әйдә бу. Мин башым була. Фора бирегенә җегетләр пешерә белми бит инде алар. Шулаймы? Конечно. Я. Менә була төш балыкны алабыз да стейкларга бүләбез. Бөлемләргә. Кисәкләргә. Берничә кисәккә бүләбез да. Аннан Аннарысын кыздырабыз. Әйе, фасольләрне аннарыз. Тутабыз да кыздырабыз. Табада балыкны кыздырабыз. Борышлап, тузлап, аннарыз фасоль белән суганны кыздырабыз да. Салабыз да өстенә. Балык өстенә Фольгага көймә ясап. Аннарысын теркадан чыгарабыз. Сырны өстенә. И духовкага 15-20 минутка сатабыз. Аңлашылды. Бик гади һәм берәр төрле салат. Салат безнең Челнинский дип атала. Шаллы салаты. Шаллы салаты дип атала. Салат ашаган юк әле. Ашап карай кирәк. Кыяр, помидор, алма. Алмасы да бар, керемсе. Булды уңышлар сиңа хәзер? Әйе. Я Рузилә. Мин пешерәм бүген спагетти с лососем в сливочном соусе. Ава. Спагетти керек булачак димәк сиңа. Әйе. Лосось безнең лососны. Так. Тышыннан. Әйе, арындырабыз, әйе. Тураклап, аны табада кыздырып, сливочный соус ясап инде спагетти белән бирәбез. Спагетти димәк син гарнир булачак, шулай? Әйе. Бәрәңгене нишәдәсез, бәрәңге? Мин бәрәңге булам алып пешерәм. Әйе, әрәм булмасын, сиңа кирәк булыр бәрәңге бүген? Юк. Кирәк булмаса әле өстәрбез. Аңлашылды. Вакытыгыз әллә ни күп түгел. Без сөйләшә, серләшә. Инде бүгенге тапшыруыбызны башларбыз. Димәк, тәмле көрәш ТНТ телеканалында һәм безнең спонсорыбыз. Спонсорыбыз сезгә ярдәмгә киләчәк Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Интернетка керәсез дә, заказ бирәсез, шалт изгә дә китереп бирәләр һәм күптән түгел генә Казаныбызда Павлюкин урамы 114 адресы буенча әлеге Кукмара савыт-сабаның фирменный кибете дә ачылды. Инде эшне башларга кирәк, эшне башларсы бүген балыктан. Син менә хәзер стейклар кисәмлесен, син тунара кирәк, шулай бит? Әйе, штартырга. Агис. Штартыр бирәсең фаршын. Аңа? Әйе. Мин аңламадым. Менә штартырга кирәк булат. Стейк асар өчен бажырасын. Стейк түгел ана. Мин аңламадым. Яра, син туный тор әле әйтсәм. Ничәптер мин аңламадым менә тапшыру башында ук. Әйтергә кирәк, Айгиз өйләнгән. Әйе. Бар кызы,
Малайы. Малайы, иленген булгач хатыны да бар. Шулай бит. Син кияүдә түгел. Бик балдагыда нишләптер күренмәй. Кая балдагым? Җәйкене иссе. Тапшыруга килгәндә балдагыңа салып кил, потому что миш әйтәләр. Хатын әйткәндер әле шулай. Хатын әйтте шулай диде, балдагыңа сал. Барганда анда ди балык тураганда иткәндә. Син эшлә. Агиз хәзер мин караштар барсын, дәме? Клибыгыз бар. Бик шундый эчтәлектә дип әйтик без аны. Безнең тамашачылар аны күргәннәре бар. Нинди мөнәсәбәтләр сезнең арагызда? Икегез дә минзәлә дисез. Имеш-виштәлә иридер әле. Biz белән бик якын дуслар. Бик якын дуслар. Син беләсеңме, әйтәләр теге шундый хибәрә бар, егет белән кыз арасында дуслык була алмый яисә. Дуслыкның шиганың бер адым дип. Юк, без дуслар, чөнки ул минем күрше авылдан, Айгиз, Мишигезәле районының Мишиг авылынан, мен үзем әтрәкле. Так. Ул дуслыкка аның хатыны чыгып карыйсы яңа шалтыратканы бар. Син аны беләсеңме, хатының танышмы? Безне Айгиз таныштырды, бик яхшы, безнең, мөнәсәбәтләр бик яхшы, Концертларда бергә җырлыйсызмы? Әлбәттә. Дуэтлар җырлаган җырлар. Бергә концертлар, гастрольләр. Синекләр, туганнар итмеш анда. Юк. Аллаһка шөкер еланды сезләр. Айгиз бәйләнмәйме дип? Юк. Айгиз андый кеше түгел. Юкмы? Юк. Бик әйбәт, итәгатьле, акыллы. Аллаһка шөкер. Бик әйбәт без. Менә бит бик әйбәт дус бар. Кара әле син эшли беләсең икән. Тусалык тураган бар бит. Юк, синең шынап та менә хатының көнләшү дигәне бер бар бит инде ул. Булырга мөмкин. Әйсәсен башта сөйләшү булды. Так, Айгиз утыра әле менә. Син белән эшли тордым да, менә безнең кирәк сиңа. Сиңа спагетти. Әйе, менә. Так. Карап торып кына эш бармас ул. Монда бит беләсеңме, ахырдан нәтиҗә чыгаручы мин булмыйм. Әйе. Мин булмыйм, монда киләчәк белгеч махсус. Ул карап аннан соң нәрсәләр килеп чыкканын ул әйтеп бирәчәк. Ну, мин аңа әйтермен. Менә бу балыкны турашты көндәше дип. Я. Так, и миңа спагетти. Шуннан Айгиз менә син мәмәгә. Көндәшү. Ю, бездә көнләшү. Минем хатыным алтын инде, 2 бала, анасы инде. Ул нигә инде сферада. Без бергә эшлибез, безнең Ул да артист. мебель бизнес дигән. Сезнең җиһазлар бизнесы. Ул шунда директор димәк. Кухняларны күрәсезме? Әйе. Айгиз буларны без ясыйбыз. Инде безнең Айгиз ярдәме белән монда да эш китте алга. Үземнекендә кисеп куйдым. Син үзеңә кисеп куйдың, молодец, бик өлгер икәнсең. Сиңа кирәк башак таба, аңламчы эшләр бит. Ике яктан кыздырып алам дигәнең син аны, мин табам үзем кушылмын. Үземне бизнес турында әйттең дә, ул бизнес ничә ел инде, аңа 10 елдан артык ул бизнеста. 10 ел бар инде булат. Җырлап. Җырлап булмый. Әйе. Ансы хобби. Хобби да барыбер. Күңел тарта бит җырларга да, сахнада уйнарга. Әгәр дә бу хоббиң дөресрәге бизнесың булмаса, критикалар инде син иҗатта. Юктыр әлбәттә. Мин элек театрда эшләп алган идем. Бар Эшли сөйлә. Әзрәк булды бару акчасы да. Күрдең, хезмәт хакы алып карадың иде. Әйе шу. Бу җиһаз ул нәрсә сезнең? Кухонный гарнитурлар менә. Шкафлар, шкаф купылар, әйе. Аннары инде фабричный мебельләребез дә бар. Кайтаттылар. Аларны кайтарып сатасыз кайымдыр. Әйе. Акча керәме, нормально? Аллага шөкер. Тормыш алып барырлыкмы? Ошарга эшләргә җитте. Квартира алырга җитте. Машиналарга җитте, квартираларда ну, елда дагы бер тапкыр кайдыр Барып кайтырга. Арка кыздырып кайтырга җитте, шулай ук. Нормально. Йо, бирсен Ходай, чөнки икътисади кризис заманында әйтәр бит беренче үзгәрдеме соң? Уңай якка. Шидиллекне яптылар. Безгә 100 белән борылдылар бит инде хәзер дәүләт. 100-ның килүе буенча борылмаганнар тәгәрәк. Юктыр, ул битен даннан торды, үзеннән торды. Үзеннән тора. Эшләсәң була, эшләмәсәң юк. Өйдән тәкъдим булмый. Балалар дигәннән сырап китик син ишең барамы? Әйе, Анда контрольдә торырга кирәк бераз гына. Бик яхшы бара. Мондый маникюрлар белән бик ипләп. Яңа пишәткә киеп эшләсәң калган бүген. Юк. Юкмы? Нормально. Иде дә шулай. Әйе. Ашап Мне пешерергә. удобно. Бик яратам я. Бик яратам. Бигрәк нәрсә пешерергә яратасың? Мин яратам кыстыбый пешерергә. Әйе. Аш яратам, бульон.
Әйе. Тагын Салатики. төрле салатлар. Әйе, төрле салатлар. Второй инде. Бисмичә пешерәм. Ашка караганда второй күбрәк ярдәс. Әйе. Инде балалар хакында сөйләшеп алдык. Балалар дип әйттек бит, синең бар кызың, бар улың. Аларның иҗатка тартылу Минем ягыннан ничегрәк дип әйтик. Җырлыйлармы, бийләрме, күчкәнме, әтидән күчмәгәнме? барсы да күшәй. Табигать ял иткәнме? Барсы да күшәй икән булат. Ха? Нәрсә эшләсәң, нәрсә. Сиңа кемнән күчкән башлык шуны? Миңа туган ягым. Нәселдә кем җырлый иде? Әткә бигән инде, әнкәй җырлаган. Так, Юк, куйырга кирәк иде. Авылда, Кызылытка. безнең авыл бик батыр авыл. Булат. так. Шул табигатьнең дә Матурлыгы, батырлыгы. табигать шәп бит инде ул якларда. Безнең табигатьнең теге нәрсәсе диләр әле. Нәрсәсе бар табигатның? Әйе. Матурлыгы, ямьлек, Әйе, батырлыгы. сихрилеге. Сихрилеге күчкән. Сихрилеге күчкән. Шулай сүзен таптык. Карагыз әле, таба дигәннән мин монда сезгә бер момент әйтмәкче идем. Табаларның шактый күп. Кукмара табасын алганда зинһар өчен игътибар итегез. Бары тик Кукмара табаларында гына аларның фирменный логотиплары бар. Кукмара дип язылган. Һәм инде сакланыгыз, бер үк подделкалар, ялган табалар алмагыз, алыгыз бар тик сыйфатлы һәм шәп Кукмара табаларын гына. Я, балаларын дәвам итеп бетер. Җырлыйлар. Җырлыйлар. Силә кыз айда башласың. Кыз мәктәптә укый гимназиядә. Бию түгәрәгенә дә түгәрәк түгел инде, бию белән профессиональный рәвештә шөгыльләнә. Отличница ул минем. Отличница сез кушканга гынамы теге? Так, кин. Кара, дүртле алып кайтсаң. Ул безнең 5 яшьтән укый башлады дәресләр. Укытадыр. Әйләндерергә бик зәхмәт кана. Нәрсә? Китап укырга яратамы яшьләр балалар хәзер? Яшьләр хәзер интернетта утырырга яраталар. Күбрәк аннан укыйлар. Мин аңа бер сүз әйтмим, чөнки ул интернеттан карап, уен коралларында үзе уйнарга өйрәнде. Мин шаккаттым була. Инде уен коралында. Гитарада мин анда үзем уйныйм, мондай сололарын биләләр. Интернеттан карап. Интернеттан карап. Музыка мәктәбенә йөрмичә. Хәзер яшьләр белән шаярәләр интернет бузадылар, бузмый ул. Әгәр дә дөрес юнәлештә баланы кертеп җибәрсәң. Шулай бит? Кечкенә балай? Кечкенә малай инде безнең бераз ялкаурак. Аңа ничә яшь әле? Үстерәләр. Ничә яшь? Аңа 5 яшь. Әлбәттә, мәктәп янамы икән әле. Син хәзер Рузилә ничә башлыйсың? Алиф кылмаслы. Май белән нәрсә Май белән, май белән. булдымы синең? Әйе, булды. Кызыра башлыйбыз. Әйдә. Башла. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ай, син һаман бисмилла әйтәсең дә әйтәсең. Әлбәттә. Бүтән шушы бисмилла башлыйсыңмы? Әйе, Кем Аллах. өйрәтте? Әби? Әби Бабай? әйтте. Әби. Әбигә авылга еш кайтасыңмы? Кайтырга тырышам, әйе, еш кайтырга. Яңарны. Ашлыга менә кем өйрәтте сине? Аш-суга мин үзем дә әнигә карап өйрәндем. Аннары әби авылда мин авылда үстем. Авыл җәй көннәрендә инде һәр вакыт. Кайтадыр әби. Шуп утатлар инде алайса. Әйе, бәпкә карап. Әйе. Әби Шуны белән. дигәннән әмнә интернет дидек дә без име монда салсам буладыр инде, бу кызны табам. Интернет ярдәмгә киләме сиңа? Әсәр әзерләгәндә. Әлбәттә, әйе. Чөнки хәзер хуҗабикәләр китап кулланмыйлар кебек инде, әйме андай Юк, инде хәзер китап заманасы бетте. Һәр хәлдә китап әйбәт нәрсә ул. Илә утмас һәм ким. Булат мин соклай ятырым микән? Телевизор утмаса телевизорны караганда туры киләннәсен. Фильм әзер. Хәзер мин стручка. Монда шунда кыздырам. Әлегә сүндереп торам, яме? Кыздырабыз хәзер. Әйе. Стручка Сез сорагыз нәрсә кирәк? Так, кыз. Пешерү дигәннән интернетта кулланасыз, менә үзең Әйе, әзерләп әйе. караган бер экзотик рецепт булдымы берәр? Булды. Шаккаттыргыч әле. Юк, ансыз үзең әзерләү берәр, кешене чакырып менә. Рузилә булдыргансың дигән кебек. Интернеттан карапмы? Әйе. Интернеттан карап Нәрсә әзерләгән бар? спагетти шулай әзерләгән бар спагетти, тавык белән гөмбә. Тавык белән гөмбә. Я ясап мәлләт. Әйе. Сливочный соус белән тоже. Ничә вакыт? Бик тәмле булды. Коронное блюдо. Мое коронное блюдо, да. Ярар, без сөйләшик хәзер шулай иҗат хакында.
Hani senin Ali birinci albomı çıktı mı öyle var mı? Yok Ali. Jırlar toplaysam. Jırlar toplayız, ala bir tane de Leysi yolga, ala bir tane çağırırga. 2 klip var. Klipni kim bilen tushirasiz? U tushirib protsessi nishi kerak? Aldan rejissyor filmi o'zingizning kengashlaringizni aytasizmi? Mashina bo'lsa shunday marka bo'lsin, bunisi bo'lsa bunday bo'lsin. Restoran premium klassda agarda biz anda ishida o'tirsak, deyishlar bu kollektiv deb. Ha? Men o'zim butun sizga. Sizda o'zi. Ayy, o'zim. Qo'ydan Syujetni da o'zimdan. Uylab chiqaring. Ayy, ko'nglim shiptali, shulay. Esa kitoblar qalat yo'q. Yo'q. Bilaman, men ham deybat qaradim syujet bor ekan kitoblarda. Ну, inak qaraysan endi internetdan, shu video, boshqa masalan. Jennifer Lopez. Qozog'iston, ko'proq kishi Qozog'istonlarni. Qozog'iston. Ayy, Qozog'iston. Bu industriyada olda boramanlar. Ayy. Hamim terbiye. Alda bora, chunki ularni и по качеству, и ну, Allar sifat yağına eder. ayy. Klip var bir de ortak klip. Onun ideyası dedik. Çürü urunları, ana kim çürdü sizge ben. Kıybat katıştı mı klip çürü hazır. Esri kalıyor. Halk yarata üçünde birine. Klip çürü kıybat katışa mı oldu? Bu yakınşa sunmaları bilen. Söylen anda kettegene şunda bir maşından var onun maşından. Seni kimi? iPhone bizni. Ha? iPhone mashinasida tushdik. Ay. Ay Tatar estradasida bo'lmagan. Ha bu magal maşına kerak. Ayy. Bu magal maşına. Ye. Kıybat katışa mı klip çürü? Yaxşı haydi. Siyashtirmay hani proseslerin. Klip tushirib qiymatga tushirindi bular. Yo'q, mana siz aytdingiz, sizga ko'pmagacha. Men ani o'zimnikini bilaman, o'zimning tushirgan kliplarimni beyasan. Sizga aytdik. Aha. Mana hozir qarab turadilar, balkim shunday yulduz bo'larga tilovchi, qarshi bo'larga tilovchi, yosh, hali birinchi narsa tilovchi. Sen beyasini aytirganmisan? Yo'q, yaqinchaqni aytaman men qara. 100 mingga xatli anda. 100 mingga xatli. 100 mingga, 100 mingga normalniy. Нормально. Yetishirib bo'laymi? Albatta. A u oqsha отбивается masan. Ne shunisi qiziq bitganlar. Mebel sotsang отбивается. Demak do'stlar, agarda sizning jihoz sotuvchi biror kibitigiz, biznesingiz bo'lmasa, yeyshanda it sota turgan biznesingiz bo'lmasa, yeysanida it sota turgan oyoq itik, ham boshqa biznes bo'lmasa, ijodga kirib turmaymiz. Devam etamiz qizdiruvlarni, pishiruvlarni. May kerak edi, oqmay. Oppoq may. Yaxshi bo'lar. Endi sirisim kelar. Aygiz aytdi, agar ijodni olib borib bo'lmay, biznesdan boshqa deb. Qo'yadir isteme, oqsha shig'anog'i kerak, finans shig'anog'i. Sening qanday shig'anog'ing qo'ya? Qo'ya ishlaysan sen. Ya'ni qo'yda ko'rib bo'lar, qo'yda Mening tipishim, men bolalar bog'chasida muzika yetakchisi bo'lib ishlayman. Aha. 24-bolalar bog'chasida Qozon shaharida. Nishi kerak? Bek o'shay, men bolalarni bek yaratan, albatta bolalarda men Allohga shukr bek yaratalar. Hozir aytgan bolalar bog'chasida o'xshanda ishlayapti. To'layverbek. Bilasizmi? Muzika maktabida men bu o'rinda yashmisha qolam degan edasan. Muzika maktabida vokal o'qidim. Hali bor tam. 2 ish o'rinim bor. Ha. Tik yatmay ekan hozirgi yoshlar deb aytdik biz. Endi do'stlar biz bir neqadar reklamaga hozir bo'linamiz. Reklamadan so'ng bilirmiz. Naq mana Rozila Xayriddinovaning shaxsiy turmushin barmoqning yuragini yovlagan ul kishi, ul Irat. Borasida reklamadan so'ng hozirga tamli kurashda reklama. Do'stlar, tamli kurashimiz davom etadi. Esingizga tushirам, bizda qonaqda Minzala yigiti bilan Minzala qizi, juristlar, artistlar, Rozila Xayriddinova ham Aygiz Ahmadov. Kurashlar har kim o'zi uchun. Bunda kurashning davomi on kerakmi? On bor bizda. On bizda ko'pmi kerak? Yo'qmi? Sen narsa kerak qizdirib olarmi? Ayy, biroz. Yaxshi qizdiratdir. Aygiz bu vaqtda yasadi nindir. Bu sous men baliqqa sous yasalar. To'xta, biz buni baliqqa solamizmi qizdirganda, pishirganda? Yeysa baliq shiqqach. Baliq shiqqachimizda. Ayrim. Nesa bor sousni tezgina aytib ket. Turkidan chiqarilgan qiyar, sarımsak, limon so'gi, imina hozir birozgina petrushka bilan ukropni turab, azak. Yaxshi. Ayda shaxsiy turmush haqida so'zlashamiz. Shaxsiy turmushim yo'q tugul bit endi.
Синде шәхси тормышың бар, тормыш кешегең, аның белән танышу кайда булды? Сезнең икегез дә иҗат кеше дип әйттең әле син. Biz ikimiz de tiyatroda tanıştık. Şalı Tatar Devlet Drama Tiyatro'nda. Evet. İşte ornaşka Armiyadan koydum da hizmet koyduk. Şimdi yaşayıp. Син теге армияда өйрәнеп кайттың инде анда ничек уйнарга кирәклеген. Тем более флотта. Ай. Ул кем булып эшли вакытта актрисамы? Yok o vakitte o rekvizitor gana bulup işleydi. Narsa kotardılar indi. Biz anda tanıştık da. Син кем булып журналистың театрда? Artist bulup. Син актер булып. Aktör bulup tanıştık. Tamam, булай турып килдең дә, я. Ничегрәк Хәзер бер кызык сөйләп китәм. Хәзер булды. Булганда бит андый бер. Ol başından bulası bulgan. Мәхәббәт тарихы дип әйтик. Әхмәт Bulası bulgandır indi. Hazır kilip de kırdım. Priyomnida kabul ete bölmesinde oturalar benim hatun. Bulaşa хатын дип вакыт. Bulaşa hatun sekreter şimdi. Yine ismin nişik deyin dedi sekreter şeyden. Demoy giz benim hattırda. Fu şunu diyeyim siz isimler kileminde. Дигән буламы Diyen ятсы? bulamıyorum. Кара син аны. Так. Kara ne de? Sen alayım ha. Benim hatun bulup koyarsan alma ya. Nasıl kız kırır dedim. İşte думаешь? Bir ay uzun degende. Buraydı. Bir yıldan sonra benim hatun bulup da koydu. Oldu. Mana 3 avgustda biz uylanışkan kun 13 yıl yaşayız. Allah'a Allah'a şükür. Şöyle şol сүзне хәзер менә караган. Biz ana yıl sayın 3 avgust. Нәрсә, Айгиз исеме Шабыева, ha? 3 yıl 13 yıl boyu iskə düşürəmiz. Hər bir sayın. Тың булдымы? Hayır, рахмат. Җиттеме? Ан дефицит, аны алып куярга кирәк. Ulan tek misin? Kırnakına. Hazır soğuz. Sinek соуска. Bula kırnak. Biz balıkны сатабызмы соң инде? Hazır balık uzatma. Теге җиргә дип әйтик. Программаны безнең hazır булып бетте. Hazır менән дә. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Синең тагын нинди һөнәрләрең бар менә? Җырлаудан тыш, җиһаз ясаудан тыш. Балыкчылык белән мавыгасыңмы? Ул яклар бит инде анда. Кама якын. Balık. Шулман елгасы дибез без аны. Шунап кына әйткәндә булат. Ауга иресме син яклар инде ауга анда урманнар, анда китсәң ул урманга киреп анда бит инде. Чыга торган түгел. Вакыт кына булсын. Барсы да җитешергә тырышабыз. Бар чакырып алыймсың ауга. Бар малларга да җитешергә тырышабыз. Я. Hayır. Siz нәрсәләр белән мавыгасыз? Мен әйтеп бетермәдем сәлам Мавыгасыз? мавыганы да. Иҗат инде, иҗат. İcat inде пока. Әйе. Чит телләр өйрәнәсезме? Фитнеска йөрисезме? Fitness'ка йөрим. Hayır. Ничегендә фитнесс хатын кыз һәрбер. Менә синең программа, фитнес программа. Менә 3 көнлек, әйдә. Нәрсә эшләргә кирәк? Кыскача гына. Кардиозал, Hayır. йөгерүме, әллә теге тиз йөрүме? Йөгерү, кардиозал, кардио упражнение, аякка инде. И групповые занятия, дәресләр. Йога, Анда йога, пилатес. йога, пилатес и аэробика белән. Булай теге тимер этмисең инде. Юк, Турникларда тартлып анда Юк, юк. отжиманиялар, пресс, присуха. юк, яратмыйм. Диета белән дуслык ничек? Диета белән әйбәт. Диета белән бер диетада тордым. Дуслармы син бер диета белән торган идең? Утырдым бер диетада. Так, диета чыгадымы? Бер атнада 5 килограммга ябыктым. Әйе. Бер атнада гречкадан ашыйсың. Карабыдай диетасы. Әйе. Иртән. Юк, кичен кайнатып куясың, кайнаган суга гречка саласың. Так. Пешермичә генә ул Әйе. бүртә. Шул. Иртәнгә әйт. Юк, сөйләп бетер инде. Әйе, иртән ашыйсың шуны. Бер. Лимонный сок әзгенә өстенә. Көндез. Көндез, обедта и сәгать 5-тә 6-да. Никак бер нинди Биттер каралып бетмиме ул соң? Карабыдай. Юк, карабыдай. Ул бит бик файдалы карабыдай. Бүген дә ипмәк, кипи, бер нинди бирләр юкмы ни? Юк, Я юк. монда хуҗа булып та, булмады. Ярамый категорически. Зыянлы яклары да юкмы аның? Юк. Син табиб белән белешәсең баштан инде, диета утыра алган. Сен укысың. Ну, бер атна миңа бер атнада бер атна Бер атна зыянлы түгел. зыяны тимәс, тимилер бу бер атнада. Рамашылда чит телләр өйрәнәсеңме менә? Син бит Чит инде телләр- кайдан да федерация банкларга да йөргәлисең дип ишетәбез без. Чит телләрне Ничек инглиз теле белән дуслык? инглиз теле белән Айгиз теле. инглиз теле базовый у меня. И пилик тузык сырайласың, Әйе.
Türkçe. Türkçe yolga yergende öğrendiğinden sonra. Hani bütün kişi öğreneydi var ya. Merhaba arkadaşlar, nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkürlerim, ne oldu? Komplekt. Английскийга мен сентябрьден ала бирсе языларга тирим, курсларга ала бирсе. Bu ne söylem böyle İngilizce jırlarga Belki men Amerikага yaşırga тирмин. Sulayma. Amerika manda. Kim sana green card'ı verirsin? Var mı sana tanışlar yakınlar? Abi hazır vizanı отменяют. Sulayma, Amerika bilen mi? Ay. Kitinde biz dostlaştık mı Amerika bilen koşan buldu ali, koşsalım. Yani oturda Мен bilmediğim. интернеттен окудum, вот недавно. Aha. Demek bizim Rusya'da tutarsın. Belki. Yartısı. Özüyle dostlaştırıp koydu Rusya bilen Amerika'nı. İyi, dostlaştırdı. Rahmet karalarını bilmedirik. Yok, belki o işte koytkan da bırak ayan. Kazakistan'dan. Kim bilir? Sarı presse. Миңа тагын biraz керек була. Сливки. İyi. Ha, var ansı var. Bana isterge kere bulacak. Şöyle bir Ay. tutma keregin. Salayım mı? Ay. Bu bizim bulan nesi? Сала битерсең дә була, соус. Sos, balık. Ay. Biz altımından nasıl pişiririz mi? Ay. Isteybiz балыкны. Hazır. Amin işlerim sizin yaklarda şulay yok. Mına bizim yaklarda var ol şenge degen yazık ki. Şengay. Bulat Resmen de alıp pişirebilirsiniz mi? Мен 3-4 класста birinchi тапкыр мен шәңгә пешереп карадым. Yok şimdi böyle Birinchi ризыгым pişirdin de. минем, юк, сиңа Ha, күрсәтәм. sen yok söylüyorsun bana. Birinchi ризыгым минем Şenge. Şengә, я. Bilasizler mi şenge degen birini? Biz yani tigi bərəngə təkəsində mi? Yo. Berenge Ben denge. sansı başka. Sansı başka. İndi Şenge. şəngə bizdə gül şulay. Şöyle vereyim mi? Şöyle. Minzile bilen de bitinde egerci kam arqılığına. Yəgirci. Ay. Nişe bulsun diye. Yok ben üzüm neyken. Mene bileler iken deyip. Yaxşı. Biz indi hazır anlatıp uzak mında ne serşegende mında kiymeler yuqağına tugul. Çünkü kam yılğasına kirgende ama atlap kirib bulmay. Kiymelerge oturup kirege kerek balık tutar için. Şoňa ýaşy kiymelerge urnaşdyrdy. Bik maltyr hem ısta ýetirip elege balıklaryny üstüne hazır aňlamışam mena bu. Ay, alo. Fasul bilen suğan, üstüne sür. Elbette. Hazır mına biz bu kimyeler üstüne fasol, soğan, biz narsıl sırrını Ay. kırgıçtan çıkarıp üstüne kırabız da Hem duhofkaga jiberiz. Hem kirişebiz salatlar. Çünkü salatlar kirişe gerek vakit bara. Hazır. Sileşu ol bir mene. Barağız. Ungan hojerikenin bir siri. Eğer de siz spagetti pişirde getirseniz, ise biz yaptık. Maçlar indileyim. Ay. Ana maysalara gerek. Şöyle bir. Ay. Haytımdır. Yapay. Mesela bizim pişirgende alayı tutturmayın. Maylar salıp jiberdik de bittik. Mesela var olan da yemiz. Kullan. Dostlar, hazır indi reklama keteralından sonra berilgen idi bizden. Intriga tuğan idi. Rozile'nin bar miken suygan yari, yelegen yavlagan kishi. Ul yigit irod zoti barmi? Yok. Yo'q. Mana avval Durusun aytganda yok. ishlab Ну, talablar zo'rmalla. yok. Ну, baribdir bitinde tanışırga televizyoner, yaqin aslında stüdyoga chaqirishlar. Lekin ko'nglimga yotqani desam durusroq bo'lar. Hadi sendeki ahir kamera şunlar da men bana işanlarım degan gibi. Yok. Rezil aytib Ya eti bitirmiyor. Nasıl eti bitirmiyor? Eytele. Biz nasıl ola kerak? Yok, et nasıl eti bitirmiyor? Hazır bu tapşırıdan çıkkaç men просто Şimdi kireşek. Ayy. Bak ketdi. Yok. Şunlar da nece talepler? Ben seni şey yaxşı. Nu nindi irad sen көз аласың мына. Ну, Akıllı, senin kireşek yok. şiratlı, Yara akıllı bu akıllıga ne sekre parametrga? Yuqarı bilimi bulu. Ay. Zarur şulay bit. Ay. Yarar yuqarı bilim buldu diye yaxşı. Buldu da. Ketdik alataba. Meni hurmat etişi, benim etiyemimni hurmat etişing birinchi. Dayla sen etiyemden şunduk tanıştırmasın mı sen anlar şunduk. Çok hürmetli olsun etiyemden. Başta tanışıp gelip gitken de. Kaya bitik. Ну, hurmat etişi. Sen tanıştın da ayda bir etiyemden kadar gelip hürmetlisin mi? Уважаешь нет? Diyen gibi gerek. Alay bu müdahale başta indi münasebetler urnaşırga tiyir. Urnaşkan şimdi birinci kurdan kişi turunda indirbeye bir alasın mı kişiye? Ay. Ha? Men sразу kişinin ayak kiyimine qarayım, er yigitlerning ayak kiyimi işte. Mine bunday yaqinroq. O endi demak bitishlarine. Ay.
Hayali kayar yapaladık. Ой, güzel. Oyak kiyimi hem tişler var diye şey. Eri gitmem. Eğer de indi yaltırap tursa, tutmayganda da. Indi sizin şanslarınız var yukarı bilim, maşina, fatir, Yok. finans, beysizlik. Diler indi hazır şimdi Bizde mutluyuz bir var. ne vilkin. Mesela Bir hazır bulat boy birlerini İyi. balık üstünde. belki size kaşık biri gelir. Bir kaşık. İyi. Kaşık bilen. Hazır duhovka. İyi, zaten vakit ciddi. O zaman Ya maşina, fatir, ansı mühim tuğulim de. Yok. Ansın birgeleşip. Әйе. Ерекше Бергә жұмыс. гаилә кора башлагачтыр инде анысы. İcat kişisi bulu şuraya zarur mu mesela? Sen bit hazır big over. Bilesin men bilem kay bir kişiler yeyse iri jirişi olsa hatını başka arkadaşı iken anlaşılmaçlıklar bulurlar mümkün. Yeyse iri jirişi olsa bilmeydi yeyse hatın jirişi olsa iri başka arkadaşı işte yok over. Sen güzelsin jirişi, büyüşü, bayanışı bulsun mu? Bayanışı bulsun yürürken yarım bir. Мин Ya ben hazır mı desem ha? Bir şey dimleyim hazır mı da? Творчество. bulat dimlep jiberelim. İcadı, duydurdum Yok ben. yok değil. Bu tapşırırlarsa. İcadi kişi Bulmasın. yok bulmasın öyle. İcat ülkesinden bulmasın. İcadi ülkesinden серьезный. Duygan idi o icat kişilerinden havada aşırı biriler, jırlap, biyip, jirde nıklı ayakları bilen basıp duran bir yaşındaki kichkine bir nift vışkısı bulgan. Yok Birgine vışkısı bulgan. Bik akıllı birer jigit Yigit bulsa, bulsa. sizin şanslarınız var. Әйе. Yani açıklık kiritken bizler değil. Öyle biz bizden tıkmaş kişi. Hazır bulat Senin temne birler. Senin işlerin neçik bunda? Hazır bunun üstüne biz benim Kırgızistan çıkardım şunu silahı. sikti. İsim kaplattırmıyoruz yine evinde. Yok üstün kaplama biz çünkü kümelerini spesial Y yasadım. Big motor ko'rinib turadi. Bu rizqni sen pishirganing bormi? Bu rizqni mana birinchi tavır pishiraman. Pishirib qarasang ko'rgan boring xotinimdan demak. Benim xotinlik usta dedi. Shuni pishiraylik dedim. Xotinga yordam etasizmi siz mana ishdan olib qolib qaytgach esa kuxnya xotinniki bo'larga tegish deb xotinnikini mening kuxnyaga borib oshqirgani kerak ishtagan iratlar. Bulat, Senga kategoriya. Biz birden biz xotin bilan birdan har bir bir qo'shib Birga bir narsa boshqaramiz. bo'lishmay bizda bizni bo'lishim bir bizda yo'q. Kerak bo'lsa idanda juvasin. Bo'lsa shu bo'lsin. Narsa shisi. Allohga shukr biz Pishirib biskan. ashashlar o'sgan o'g'lim bolalari. Kim aytmashay Allohga shukr. Mana sening şey ideal mana aytadika yigitlar turida siladi. Sekret bo'yicha nima aytdim? Aytdim aytadi. Serinch. Barsi boray birda xotin qizdan turadi. Әйе. Ana Oilada turmushda ya oilada da turmushda da bir barsida xotin qizni o'zidan turadi. U erini bitirib tasara. mumkin. Mümkün. O erini bitirib tasara. Demak, Men bugun ko'p kunda eng tarafda baxtli kishi chunki mening xotinim yaqindan yana qarata munosabat aytdi deb. Örnek menimcha Oygiz bilan men maqtab jibering endi. алар örnek Aygiz гаилә. bilan kim? Риммай аларның гаиләсе бик örnek гаилә. Менимчә һәрбер яшьләргә менә алардан örnek алырга кирәк. Yoshlar eshitdingizmi? Ular qarab turib, sen 50 yosh birda yashamagan hali 50 yosh berib bo'lmay. Ayy. Bulat 50 yosh. sekret. Ancestor bo'lib qolsin degan bo'lar. Yaxshi bo'ldimi? Tiktik edi ular. Ro'zila aytgan so'zlarni aytasizmi? Sen selb aytasizmi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allohga topshirdik. Ayy, Allohga topshir. 15-20 minut tabalat. Yaxshi bo'lsin, shulay deb. Pishib chiqsin. Aygizning baliqlari. Allah. Endi bizning mesela kulinariya ülkesinde bilgishi bizni shoqqattirish uchun ikkinchi yoshlar azirlanib bitdi deyardik. Hozir alamiz salat bilan da biroz shoqqattirga kerak bo'lacak. Salatlarga kirishdi endi bunda tez-tezgina pichoq o'ynata boshladi azirlab. Ham shuluq vaqtda navbat turib nashid kerak. Qismda o'zim majadroq qilib shok. Shu vaqtda pichoqni o'ynata boshladi. Oygiz. Oygiz o'ynab rahatlanib pichog'ini olarak qo'ygan olib. Ya qo'yda o'qigandan so'ra shasib kelamiz endi. O'quvim qo'yda bo'ldi. Мен Нинди оқыдым белгечлек? Казан дәүләт. İşte sileyemem. Аха. Ettin de ben işlegende siley almayayım diye. Yok. Silegende siley almayayım diye. Эшләгәндә, вообще ашарга пешергәндә мин сөйләргә яратмыйм. Вообще сөйләшмим. Okudan sen Kazan Devlet. Казан дәүләт университетында
Muzika fakülteti diyecek. Muzika fakültesinde iyi. Aydar abi Fezrahman klasında okudum. Bakalım. İyi. Hem de elbette Instrument indi? bayan. Bayan. Ragda Fatih okudum. Ragda Fatih elbette var. Min senden ikinci flörü hürmeti yapsın diyen yine. Bir yakşı Stavlıysan mı? İyi. Şundan. Bayan stüdyo deyip. Hadi apkırsak oynayabilirsin mi? Конечно. Ha? İyi. Hürmet bunun büyükleri şamta oynayabilirsin mi hocam? Yok. Ramil abi kuramsınım. Büyüklerini. Kirek milekleri. İyi. Tağın neydi kompozisiyalarını oynayabilirsin? Şirketleri tam atқанда. Tam atqanda küreş, tağın büyük ileri indi. Büyükleri. Ay, istetugur indi isimleri. Ay qaralı sen. Sizin konsert programısında men soramoqchim shu bayoningiz bormi deb bayonchi o'rnida da ketasizmi ne sen ana? Ay, izledim. Otar estradasında onday bir. Bulgan hali ay. Onday bir bulgan yok. Rüzile bayan tuttu. Alabilsa. Bayan tutup шығып bir sınavıp jibere. Bir sılasa degen. Ebilerin jılap jibere malay. Sen alanasın yol ayrımına bir sen çıkıp anasını kuşlap jırıldıysan. Ya men уже yo'qolib qolam men anda все. Sen de kerak da bulmuşsun bu konsertda. Ay. Allah ekan deb. Sol. Ay. Anarchi muzika maktabi bo'lgandir. Ay, muzika maktabında. Ben maktabına girdim. Ciddi? 3. klasta men yani muzika maktabına. İlkte top. Alıp ilti topşırdı ay. Hani şimdi ne kadar bayan İzleriz. için fortepiano kızlar neyse. Bilmem. Hamanda eniga so'rov berem, meni javob bera olmay, u so'rovga. Şuna bir şapkat hoş geldin dersin. Oyoq tibe. Sen de oyun kılamda oynayabileceksin oysa. Yarar. Bayan işi bilen indi anlaşıldı. Barlık oyun kurallarında oyunu bilem. Bayanda da oyunu bilem. Gitarda da oyunu bilem. Üzlükten mi? Allah üzlük. Üzlükte. Hayır, üzlükte. Bayanda klip çıkmağın neselerini arıyor. Yan süresinde oysa. Ama da tege siz de kimler bayanda oynayabilmeler yağın baka deyip jettiler. Hiç kim var mı Yok. oturlar? Yok, Onda baqa. bakasına basarlar. Papa ne bu yaptı? Bu yağı anlaşılayın. Baka yağı değil. Bayak baka yağı diler. Bayanı isteyen bu da ha. Bakanı da bilmeye. Profesyonel bayançılardan mı? Bayançı ayrılıp durar. Kim? Oturup. Sen mi? Kokan kişiler değil Yok, de. okan şimdi güzel. Çünkü men rüzler bilen sportlarga yaratmam, o barım meni jenge. Terminleri bilen bitireyimiz. Dominant seks akord, hem başkalar hem başka. Ha? Yok, gerek değil. Андай birler bilen başını katırmam. Sen kübürek ihtibarını yönet salatına. Çünkü vakit çıkıp kele. Bizning motor yoqti. Hem de жылы qaynar hislerimiz varsa bizning topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara Metal Savod zavodi boshchiq aksionerlik jamiyati haqida. Ko'kmara savdo markasi vaqt bilan sinalgan savod sabab Germaniya texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylılık uchun haligi zamonaviy savod sabani siz internet kibit aşağıda olirga mumkinsiz. Haligi shef qalin shunday istinalı deb aytaylik biz tabani, sifatli tabani olganda bir o'z e'tibor etingiz do'stlar, mana bunda har bir Ko'kmara savudunda tabasında firmenlik Ko'kmara yazılgan tamga, yani logotip var. Ko'kmara produksiyasi, sifatli produksiya, bari sifatli tabalarga olasiz. Oshlarınız təmli bo'lsin. Ya do'stlar, mana ol moment, mana ol mezgil, mana ol kishi, ya'ni Marokko restorani şef-poveri Elnur Gimayev indimında o kütüphane etrafında rizqlarının pişkenen iyeleşti. Bir bulut degan kebek mana iyeleşti bizga Allohga shukr topshiribizga bilgish zo'r bu harafinden. Elnur bugün qarasınlar. Turli rizqlar bunda nishibgina amallamadilar. Sen bulay kujirtib ne ayta olasan bugün? Rizqlar haqında. Rizqlarni qilanib qarag'animiz. Bugün qilandilar. Bek usta. Bek usta Bu hazırladı. qatnashuvchilarning rizqlari bek motor, go'zal. İktiga qarab bir qara düzelişler de bitini bitmiyor. Bitini ikkinchi bu endi professional yoqqa taba urildi deb aytadi. Usabes. Uysasiz. Usabes rahmat Usabes. Nur. Ya. Qaysidan Mana boshlaymiz? sening instrument, mana sening qurol. Hayya, yarar. Boshqa ishlar yaptığın odatdagi ish. Boshqa soatdan Ila boshlaymiz. saatlardan qo'yib qara. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatning ismi bunisining yor shollo deb ataladi. Yor sholli. Yor shollo salati. Shollidan keldim men. Ayy, shollodan keldi. Yarar. Ular ikkisi minzala. Birisi sholda o'tira, birisi qozonda. Yarar, Shunga bismillahirrahmanirrahim. yor shollo degan salat. Yor sholloga qaynar salam, taym TV qarab var shu. Salat tamni. Pomidor solganlar.
Ay, аны мен де көрем. Помидор салат. Сен тағы алма дизип шыққандар деген. Алматысып шыққандар. Алма бизеле Дегенсен қауып қарамайша бір сөз айта алмайм. Пока. Ярар. Шағыштырудан соң айтермін өзім білгенім. Шағыштырудан соң айда. Бұл салат Қарай, бір ингредиенттер Сен берілген айтамысың? бір түрде. Мысынықы? Мұнысы греческий қашаған. Греция салатына. Чүнки мұнда бірінші сыры салғандар, шоңа көре аларының исімінен нешік бұла? Мысынықы қазан. Қозан. Ярар айда, қауып қарайық қозан салатын. Оригинал есімдер таптық біз иншалла қазан. Так. Елнұр, тәмілі ме? Бекті. Ай, мысын бикті деп етті. Сен бикті демек, яғни мысын... Бұл салатны бірінші орынға қоямыз. Ни үшін? Чүнки мұнда баланс тұтылған. Бүтін нәрселесі де жоқшы. Барысы да орынында. Барысы да орнында. Безеліші де матур. Көрдіңіз ме? Бірінші орын. Білгеш енді. Екінші ризық. Екінші ризық. Міне ризықлар біздің екінші ризықта бүгін Бұл балық. соус ризыққа бар ма? Екінші ризыққа. Айтырған тұттырам екен. Бұл соус қияр білен сарымсағы да бар, еме? Көрініші біле айтам. Матур безелген. Қазір тәмін қауып қарағаш айтермен. Тәмін қойып қарашын, мұнда балық. Әдемісен айтып тұрмын. Бұл ризық уже көрініп тұрышқа қотлаулы көріне. Ясалышы. Безеліші де матур. Гүл шылай бола біздің бір салатын етсе екінші ашы яқшы ұша. Салаты бик шап болса екінші әймінде қойып қарамады. Бәлкім қойып қарашын башқа шай айтерсің. Қызыл Қызыл балық? балығы, Сүлейман балығы дейдер бізде, лосось. Сүлейман балығы. Орысша сёмка болайын. Жоқ, лосось. Шаған еді. Балығы. Сен балығында қойып қарадың ма? Балығы өләкті ме? Биктаны? Фасоль білән, Әйе. суған білән, қыздырып. Иққыламды енді, иққыламды. Жеріне жеткен. Жеткен? Жеткен ме? Соус біле қауып қарайын. Соус білән, соусын зірәзірләді міне. Тұрыша. Қиярны мұғыштан шығарып, сәл сарымсақларны сатып. Соусының есімін шет. Соусының есімі ме? Мұнысы шалды бұлғаш, мұнысы Камы елғасы. Ейсе Камаз соусы. Соус Камаз деп атала. Сарымсағы шәп. Sarımsağı şer. Kamaz. Ничек соус белән? Сіз ресторанда аны хәтле бирмисез еме неге? Алаяқ бергенбіз. Анары кіші бізге білмейші. Свиданияға. А бұлай? Бұлай. Ризық güzel көріне. Тәмі де шәп. Пішкен? Өзіне қауып қарайсың ма? Жоқ, мен сенен соң. Мұнысы енді бірінші көрінішке әйтіп бұла Италия яқларынан. Спагетти шынки анда. Бұл спагетти түгіл болады. Бұнысы фетучини деп атала. О, фетучини. Біз тапшыры бойы спагетти деп фетучинini бүтінәй қиырсытқан біз Чүнки екен. спагетти түгірек бұла. Мұнысы ясмақ. Мұнысы фетучини деп атала. Фетучини рахмет дәрісі. Бізде енді ол макаронный изделие деп атала. Бізде тұқмаш. Алада пасты. Қауып қарайбыз ма? Уққан кіші енді. Қауып қарайық әлі. Балық біле. Балық білен балықны шығып тұрап, анда сүт істі салып. Соусының түп неге? Ризығы нәрсе? Түп ризығы ма? Соусының нәрсе? Основасы деп әтін. Сүт істі. Қауып қарайық сүт істі біле. Майда салды. Майда бар еді. Екі маймын әлі іштептір. Бұл ризақны әгерде шулайдағын қоймақ орнына süt üstü salsak, или süt üstü salдар. Süt üstü salдар. Süt üstü, sливка. Sливка. Neçe prosentlıyı? Un. Un. Әкерәге 15-лі деген қай. Әзірек кіне юғарра 22-лі болса, тәмдірек болады. Шулай ма? Шулай. Шулайдаған бұл ризыққа мен... Нәрсе жетіп жетмеймін ондай. Нәрсе жетмеймін. Қызыл яқшы пішкен помидор салсалар, тәмдірек болады. Соусқа ма? Әйе. Соус негізіне бұтап. Әйе, негізіне бұтап. Тәмдірек болады. Ишеттігіз ме, Розилә, һәм де енді бізді қазір уақытта телеэкрандардан қараушы тамашашылар зияғни. Нәрсе дегенді аңлата енді бұл? Нәрсе деген аңлата? Салат мында, екінші аш мында болып шықты. Екінші аш мында болып шықты. Но шулайдаған бұл салат профессионал яқтан. Бик камил. Камил. Тегесі, теге ризық профессионал яқтан үстенірек тұрамын сына қарағанда. Шоңа көре бұл бірінші орны бұл яққа береді. Аха!
Ruzila ismini bunda әзерләде yigit. Şunusunu aytayım әле, bunda yigit әзерләде. Negen ondan etmedin? Aha, yaramay. Bit aytırga, bunda yigit idi, bunda kız kişi. Ruzila Xayriddinova, bunda Aygiz Ahmetov. Şurada yigit için bu menimçe bik yuqarı derecede. Yigit bunu xatlı buldur alğaç. Men de özüm aytayım şunda, men bunu xatlı o'qishda bitira olmasam mıqayın. Yarat. Turishda tajribasi ko'rinib turib. Bek zo'r rahmat. Qabatlab aytamiz, bizning bilgishimiz Marokko restorani chef poveri Ilnur Gemayev. Ilnur bek zo'r rahmat. Tajribali hamda o'zim professional fikrlaring uchun hamda bayon uchun. Kelasi uchrashuvlar sen sog' bo'l. Sağ olasın. Sağ olun. Dostlar, biz chaqiramiz sizning bilan endi hozirgi vaqtda Ruzila bilan Aygizni o'zlarini de haligi so'zlarini erishtirib, ularga da bo'laklarini topshiraylik. Minalar bizning topshiruvimizning bugungi topshiruvimizning tepgiroylari Aygiz Ahmetov ham Ruzila Xayriddinova. Kutasizmi? Bayalarni kutasizmi? Bunda sizning turda siyladilar. Eng birinchisi bunda maqtov so'zlari hali oshirga kirishgancha maqtov so'zlari yog'di ikkingizga da. Bilmadik qo'yda yigit qo'yda qiz azirlaganin. Bik motor bizalish deb professional endi topshiriq har topshiriq sayin ustarasiz deb. Ya'ni bu sizga kompliment. Bizalish yog'idan bir so'zda kimchilik yo'q ikkingizga da. Anasi soatga kirishganda boshqa sizning soatni qo'yib qaradi. Tak, bir so'zda aytmayman deb bu soatni qo'yib qaramish. Bu soatni qo'yib qaradi. Bunda butun narsa professional deydi mana. Professional ko'zlikdan bunda сразу birinchi o'rin salatga. Bittasi aytish deylar bizning balans o'rinda mana har birisi o'z o'rnida. Birisi ortiq tugul, kimda tugul. Seniki u bilmagan yigit kishi ekan. Normalniy, yo'q, oshirga bo'lar. Kamli deb aytdi baribir, so'zi bor edi. Anasi ikkinchi oshlarga kelganda bek qatlovlar yozib dedi, shular seniki azirlanishim. Sousni qo'yib qaradi. Ko'zlari biroz ochildi. Allah summaydan sarımsak ko'proq bo'lganmi? Yaxshi. İkinci osh senikine keldi. Bu endi men aytib qaraganim pasta deb dirsiraga Tukmash. Yo'q, spagetti. Spagetti o'zim bu talab etdim endi. Spagetti tugilib bo'ladi bu fettuccine de. Spagetti tiga yemas bo'lar. Bunda yoqsa, yemasa fettuccine. Hamda bu pasta rezava Italiyadan bek yuqori darajada hazırlangan, qo'yib qaradi, pishgan. O'zining bir kengashingni aytdi senga. Agarda sousga pomidor da mana istagan bo'lsangiz, so'z yaxshiroq bo'ladi. Ham sut iste bu slivka ya'ni. Bizim 10% g'ina yeydi. 22% bo'lsa, tag'ida tamliroq bo'lar edi deb. Umum natija chiqarganda birinchi o'rin bunda ketdi, bilasizmi? Bunda professionalroq deydi, borsa professionalroq ko'rinib turadi. Arasini aytdim, bunda yigit kishi azirlagan degach, so'ngora bitdi. Yigit kishi uchun mishi, shunday. Aygiz bek zo'r rahmat. Bilatirsizlar. Zo'r rahmat bizning sponsorimizga. Sponsorimiz bizga kelgan qo'noqlarning birisini bo'sh qoldirgani yo'q. Shunga ko'ra eng birinchi bo'lak haligi ish toba seniki bo'lacaq. Rahmat olsun. Do'stlarimni siyla. Haligi tobada pishgan rizqlar bilan qutlaymiz, albatta qutlaymiz. Senga da bor, seniki da bor. Bu tabashlar seniki, oilangni, turmush kechganni, bolalarimni siyla. Ular seni silasınlar. Motor yashik ayamlar shaytirib ko'p mara tobalari bilan siylaniq. Ya, aytar so'zlaringiz bormi? Bek zo'r rahmat aytasiz kela. Senga eng birinchi shiratda bo'ladi. Rejissor qizlarga, vizajist qizlarga, barısına da operator yigitlarga bek zo'r rahmat sizga. Sizning bilan ishlash bek ko'ngilli, bek oshiq kishilar. Bek zo'r rahmat sizga. Kimni qo'rqqan? Endi kelajakda sizga ijodiy o'ngishlar, istaklaringiz mo'l bo'lsin, qo'noqlaringiz kelib tursin. Bek zo'r rahmat sizga. Rahmat, motor izga yoqtirganlaringga. Bek zo'r rahmat sizga aytasim kela. Birinchi bo'lsa, qizlar sizga bek zo'r rahmat. Bunda главный sizning topshiriqda qatnashuv. Birinchi o'rinni anlarsan bo'lishimiz o'zlaringizga. Konsertda bo'lishimiz. Do'stlarcha. Kelganingiz uchun ta'mirqat o'zingizga bek zo'r rahmat. Hali uchrashishga yozsin. Birinchi ham so'nggisi bo'lmasin. Ijodiy o'ngishlar sizga. Konsertlaringizga xoliq yursin, jirlaringizni yo'latsinlar, kliplarchilingiz TMTV kanalidan sizni yishiroq ko'riga yozsin bizga. Shunday motor tilaklar bilan sog'lashamiz bugunga. Tamli kirashni qarab borib sotmasayin TMTV kanalida tamli yashik, tamli oshib, tamli kirashni TMTV kanalidan kuzatib boring. Sog' bo'linglar.